Finish over there. Go. We got the rice. Alright, plate number 2. Plate number 2. We'll get some soda right here. Bahaw halap rin, tapang gid. Wala pa ba? Di kani. Tagani ka na gamay ni. Mukaon kani awa man ni sa gulkuan. Wala man kani karni. Okay, Sure ba? Tunggu na natin. hala. Done, babe. Ko okay ko ate malen. Ang pare. Ha? Imo na? Ano naman dia? Kanilang mercy dali. Ang pare. Jumbo. Oh, kajut ka. Jumbo kula po daw. Wala mo dari oh. Ate Malen. Asa ka ate? Manang Malen. May mo. May ma. Kita ka sa parents ane? Kumain gilan daw. Wow! Dali na. Wala no. Naman ko na siya kapares ti Papa. Right here. Okay. No one was there. Who am I going to give it to? Asa na na po. Ko na nang balikan. Hoy, kinsa mo pala pag-jumbo? Ito man na, sis? Mangkamay. Pila daw yung buti. 100! 100 boy! You got ka! O sa man mau? May maligo na ako, May. Wow! Alright, we're gonna start with the start with the fried rice, man.